hadin ka jing treshitom bat ye khon tenge ya ki jing le la ga dei hagi kam mile kai ki jing pule bat kiwe ki jing ye khon bat haba wan ra ye ki jing job ki nong kristian bat ki baik bathon ki jupen long ya ka jing pen ku buram kum kadak jong ka jing ye kemen lang ye ki jing job kador persenong lum shopping bhoi rombong hari bhoi district hanin ka jenmet kalapan long ya ka jing pen ku buram ya ki laingut ki samla ka senong ki balalong ka nuksa ya ki weipat ki para samla om tang ya ka senong ka baki syong kisa Henry ka dik nuksa ya baro kini samla na kasenong lum shopping bhoi rombong ki kenthop ya uker bok lang hing ubayo ya ka silver medal ha ka jingile kai moi thai jong ka national level ka balapan long ha nong ba Delhi menta ka snem nang ta ubyang bok umba balayo ya ka gold medal ha ka weightlifting state level na ka Meghalaya games ka balapan long ha jawai menta ka snem bat ka aneka lengdo ka bayo ya ka bronze medal ha ka jingile kai karate state level na ka Meghalaya games kabal penlong hajawai menta ka snem kini jingla jong samla ka senong kala penlong ya ka dor bar senong ha jinglam jong rang ba senong uba ham jingai hing da ka jingi pen lang bat ka executive committee jong ka senong ban penlong ye ni jing pen ku buram ye kini samla ka senong ha ka ba kum jing ai men simeki bat ro ka jing itu ye ki kum samla ki balalong ka nuksa ye gwi pan ban mi sakman kala penlong ya ka jingilang pen ku buram ye ki tikilai ngut ki samla Haba om wanra nam wanra ya kanam ka kum kani. Ka babangi borok ngi kemen. Ka bangi borok ngi ai ya ka burom. Ndon ka burom ka ban kham krau ka bangi na ka snong ni la ban ai pi palat ban ya ka bangi burom ya ka jing job jong pi. Kam dei ka pisah. Kam dei ka ni ka moflor ka bangin penteng ya pi. Kam dei ka jingalang ka bangin pen i ya pi khamat ka jingalang ba he. Nrei ngothu ba umdan ke buram ke ban khang krau ba ke snong kala buram yang ah sim ya kata ba ya kermen ba pin pediang ya karu naduk men sim ya kata jinglet Meghalaya games kita sebe player football dan lain lain tai bisong tai te pila mudur kata ka khon jong pulon kata state player hak football jong kintai Pada dia banyak kita dah ni dalam shopping dan dam nak awal. Kata orang kadang kesap, kadang dokong, tambah snowball men kene, kira rem sukumen. Balai lut kikun samla, artis seram tadi wei kintai. Wei lapoy do national level ka mo thai ka art, kerteng jong kata ka art. Pareng di bawah ni penon kampung kickboxing. Way ka weight lifting ka bara ay kichya iway pa de ka karate kay ka banga don ban ong ye pi ki khon samla ka pen kan mau yang ay gijing ong jong ka way ka quotation of English ka Chinese proverb umur panong ba ngan ong so kinaway impossible is found only in the dictionary of a fool. Kaktin bom la ban lap ika tangah ke dictionary jom kipi. Ini di point dia belum valid ya pi borok lain lagi. La dapat ya kamnet jong new samla bapa balik yele umur thai. Nak katai ke yin ha polo bernyai. Hila mundur only national level buat wanrak tak kemah ngagam keren ya ka kserne ka karnong ne ka rupa ne tambo wanrak tak kemah kemudian uyo ya ka tak kemah ubami nang ne napok khlap lai le nujor bat kibai ki jela hari India nang tau biang mado ban khme lenti ban nakane ke snong undon balik siapa weightlifting. Mereka mengintip bahawa mata kalau bagi beliau kipang bagi sosarong yang dia berlong player football. Ngang ngejukren, ya samla ni kira rampat. Alam kalau dia kapor bangit say kikut samla, undai tangkawai kecingilek kai. Nomor ngidon haga ni kesenong, ngidon haga ni ke social life ke bangidon, ngidon haga ni ke riba ye jumi. Nimdai itu player football berokoi. But kan ni kejuk mentah kau bawa FMP kalau ai kelan
cái bà phì nắm cái bà phì lá kia lệ là pli ya phi ka la ka shong stang ki thei khon samla ba kin pendon kam ki ne athut ke la le ka bada de ba pet ya ka de ki jinglong je ba prathei ka balok ka rei ba ta ba la de ban ya le football bai tang bum poi sin sin na ya kren kita ka nam ka burop nam ta pe ya ka met chok aneka la mudur kan wanra takma ha ka karate mereka ba pelong yang ni lainut kalong baka im ka mensim joki banele bat habalet banele ngam baklam no baki lejru da ka wei ka jikut jumut da ka determination ba ngade banio takma an kelet ya ka yeng jongangan kelet ya ka snong ka jongangan kelet ya ka ta jimi jongan ayeng balai pengawangan kelet mar di game di joki arut le kadai ko babi na ki family ki badap ki bobiang ki basok ban support na tip ba ngalong involve ba sports hang mo thai weightlifting ban kadon ki channel mano bat sponsor ke government kam tip ke government kam ai to ki balik karate ke baladon na po ka directorate of sports ka weighting events yo karo kita balik sabar ki hapse na pla dan repi pisai ala kasap de phim don spa phim don kerdan phim don kelas tang ba don ding penkiang ban kha habadon ke sim bat habadon ke mon kam ding kata ka spa kam ding ki don pisa kam ding ki mi ne ki ying bha ying miat ne ki ying badon purom na ka ying jong ki badon na ka bor kemudian nak ying jong piru la bani takama balem la phi la wat bo kita ki hikmat haba philai ka anekaro hakane gamet rengkat bat kecing pulih nga ngaidon benta bat I haga karate ngaru nadu ngai I bai one class karate ngaru dang aftertien on kan la mo bani khut tay net juga ngatip ya kan lu dan red kamar leo ni kaya kan dan re na so sarong pagadon ka spirit apo juga beri way sportman ka ko ko jumi ke padon mi ka ki ke roman ngambe ba ayu ta ngam padio e ga jijo na re no ba player stip na re persen stip negara ya de re susi bagi melakukan puji betul betul dia berpihak burung dengan kemen sekian lah pi lain ikut sana ya di bawah ini ini oi ikut pada kesnong ini kalau kesnong dan sadin deh habang pek pada ya berkom ya berkom ini ba nalar kesnong ini kimi kita ikut sana di bawah rak dengan burung kesnong tahu kenapa tak ngambon ban ong sibuni eru letang di penken mau pi batu tip bakine ki baro ki ba pi wan ra ya ga buron ha ga ying kesem bu pi ha ga shnong ka thau bat ha bo la ban ha ga liboy ki la ban ra ya buron kam de ki la ga pi de ba su tu ai ga ni roi mo khan ta mi ki khul kristan ke ba ngamu ban ong kalau ba kana ke jigla ka pi kalau ka de jigalam de ti ju bleng lana bleng yalam ki pilunga le ngakan mau ngapor banga persan ba persan ba le kai ke sport umdan ba ya thu yang apa to ya to mare to ikai le sport re ngakan mo sa ai we khot le sinong ni ba le no ita ba bam ko ai do bleng ngamut ba ai bunyi khot iki Victor suami mereka suami sedang itu terjadi kaya di bos mungkin namun pada sekolah mana duduk tiga empat ikut jangan ikut terteng untungnya tapi mereka nanti kalau siung suping malah itu pun emang pun papan pun mereka malah saya malah mereka mentah saya mereka okey mereka cibi kemarin ada satu stay mana stay lalu orang mereka mustaq oleh pada tapi do sui siapa yang cuba lah sekarang lalu kau mengalah mereka kata tenang tadi itu
bat hang tahi betul kita kajing lekai ke cuma bat wa ngaslu ba ngomba kami ke jingla ke cuma ngatak sungut unta ha tu apa jadi kajing rap ke cuma ni bat ngala pendekap ke kesap dia boleh ngandri nasu nga pambe wa kenok ka thoi yang dalam kapor menjungi sibuk dalam dari milik mulai jalan lebih sebuah siapa ini dalam kesekamkin air besar ini kibam ni je ini jadi kita tahu ni sadim no bat ngaruh malah ngaranya halo kecil duduk kata kecil jarap bukan don mat tanam lah yang banjir Kini kide kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanong po town shopping complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbish laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not saw pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar drunyo. Rainbow of Sound Music Academy kepada Hakashnong Maubri Ribhoi District, a music school kepada Jepelong, Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School Maubri. Hakasngi sajan adu Shpau Beje Men Step, adu Sau Beje Janmir. Kepada yang sumpai pi barok ki kena ki mandadu nyau senam cheneng ki samla ya piru barok kilong kemilong kepa ki bakwa banyo jingi kai jingnang Shapang ke music. Hakane ke music school don keyboard ki jingi kai kum ki gitar, keyboard, duitara, ka bom, ka sing, ka drum, Indian vocal, western vocal dan Khasi vocal. Kane ke music school ke Jupunya ki street performance but ki concert aman lau senam. Kum kadak ajing slore ki kena ki bawan pulih hakane ke music school. Ti parlok baro 1 Islam, 1 ban shim ka admission hakane music school. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru wei ar nyau lai